Mayapayabak po kaya katamungan. Atyuta na po king kadwa ng Domingo ning Kwaresma. Pakyabe tala po king kakatamong intensyon kaniting banalamiso para king kapasalamatan ng Rene and Lilia Manalang and family, Lute and Cora de los Santos and family, Mr. and Mrs. Calvin Kate Haresco, Gemma Samya, Rolando David. Para king kapasalamatan king Aldo ning Kebayton ng Cora de los Santos, Marlon Garcia, Adrian Coronel, Miro Villarin. Para king personal akayadwanan ng Kailaw family, Nestor and Linda Ventanilla and family. Para king malagwang kapaldanan, May Samson, Architect Barry Panopio, Leonardo Punsalan, Orlando Dungka, Ariel Atienza, Ronald Sazon, Noel Torno, Dexter Garcia, Jessime Aviles, Christine Caliena Haresco, Belen Ponyo, Carmelita Olalia, Ronaldo Viray, Tina Baul, Ferdinand Angeles, Conching Galang Malonzo, Ernesto Dizon, at din hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alanganggang kapainawan din kapatad tamong mayangon na biye, Rosario Musni Manyalung, Catalina Carbungco, Ernesto David Kinkayan 12th Death Anniversary, Ralph Victor, Lourdes, and Rodolfo Nakpil, Ray Cabanilla, Ernesto Godoy Silva, Ricardo Lino, Teresita Pineda, Ana Marie G. Paraan, Bernardita Badoy, Mirna Badoy Pendon, Gervasio Enyo Priscina Karagdag, Rene Serena Kinkayang 4th Death Anniversary, Jamir J. Delara, Myralyn Sunglao Serrano, Honorio Pineda David, Dr. Francisco Doy Gadi, Remedios Lino, Estela Iglesias, Gloria Banag, at din sa Blancaladwa, Kim Purgatorio.
Talakad tamo po at makiabing ikantay dalita pamukulat. King nagyuningig pa, puning anak, puning banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Good morning po. Good morning po, Amo. Pag masusyan tayo po yung kayatang misa, mong kapasalamatan at panalangin. Ganakan tala, ring intensyon tamo kay misang iti, tabi-abe tamo, midaw kiting Santa Misa. Nang kay miminatalog, kay mapapagal tamo, sasagad tamo kimbiya tamo. Isa ng grasya ni iting pamaniniwanang as kay Kristo, yang at nakatamo bang isundo tayong kaya katang misyon, kaya tamo susuko at titiplad. At karing panahon may ngayon natamo, tanggapan tasan ng grasya ni kaya katang misa. At karing panahon may kasala tamo, kimit mong kababan, aminan tamo yung kaya katang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko, king Diyos sa mayupaing tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Uli nito'y panigapuko, kan Santa Mariang Kapilamang Birhem, karin sa Blang Anghel, Lampuan Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalanyo ko, king Diyos sa ginutam. ing Diyos sa may payang totoo pakaluluan nakatamot yung pangapataw da rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana, kimbye alanganga. Amen.
manalangin tamo. Ganakan tala puri kay katamong intention king misang iti. O malugod ay pa, king makuyad a penandit, pepaligayan may ng anak mo, king mata sa bundok, ban pasiknangan mo kelub, misadsad, king kayang misyon, at patatag, king kayang alagad. Bustan mong impangayatso na kikaya kaganak kaniting Eukaristiya, at king amanong papasyag na kay kami, ibayo na kami at di na kami sanang sala at tetagan. Mamusan king tungkol mi kimbye, at gawang mayan impusan ning kapatad mi. Hangga king ibayo mo kami kayabe ning anak mo, king alang kupas ng sala ning kaya kang ligaya. Iti adon may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. King panahon na ito, si bukanin ng Diyos i Abraham. Abraham nga na kayo, nano po nga nang may kibat. Kanita sinabi ng Diyos kayo, ito kime Isaak, ing anak mong kabubugtungan, apakamalan mo. At muntako king gabun ning Moria, iyayin me kanako anting ayin adorolokan, karin king bundok ay turuko keka. Karas laking lugal at iru na keya ning Diyos, mi talakadiyang altar i Abraham, at selasana ing dutong babo na niti. Kaybat, dimput ne ing pataram bansaksakane ing anak na. Dapot inaus ne ning anghel ning Ginoo. Nga na. Abraham, nano po nga nang may kibat. E may papaten o nananan balang ing anak. Nga na ning anghel. Ngeni balukong tapat kapin king Diyos. Uling eme pigkait kayo, ing anak mong pakamalan. Tinalangay Abraham at miglalawe. Ikit ne ing metong atupang lalaki, ang makasabit asagu king masuksok. Pintalane at dekap, ban idawon anting kapalit ning anak na. Manibat banwa, ing anghel ning Ginoo, inaus neng pasibayo i Abraham. Nga na, susumpa ko king kakong sarili sa sabyaning Ginoo. Antining eme pigkait kanako, ing anak mong pakamalan. Pangako kong panwanan dakang, makanyan-kanyan. At parakalan ko, ring palipi mo. Maging kasing dakaldoring batuin ning banwa, at balas, king pangpang ning dayat malat. Samsamandoring syudad da, karing kasalang da. Karing palipi mo mipanwanan lo, ring sablang bansa, keti king yatu. Matupad iti, uling pemintuan mo ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibata mo, lumakad ko king arapaning Ginoo, king labwad daring mabiyeng. Lumakad ko kingarapan ng Ginoo, kinlabwad daring mabye. Yapa mo rin ing kakong penaligan, agyamang nga kong sinabi, lubos kong milugmuk king kasakitan. Panamdamaning Ginoo, nung ing metong karing memalena, Mateo. Lumakad ko kingarapan ng Ginoo, kinlabwad daring mabye. O Ginoo, ako ing kekang talasuyo,
Susuywanda ka. Antimoning pamanyuyo na keka, ning kakong indu. King kamatayan liligtas mo ko. Keka kakong idawon, ing ayin ning kapasalamatan. At ang panganan, king kakong panalangin. Lumakad ko kingarapan ng Ginoo, kinlabwad daring mabiye. Ding kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan. King katipunan ding kekang memalen, king santuaryo ning templo mo, karin Jerusalem. Lumakad ko kingarapan ng Ginoo, kinlabwad daring mabiye. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Nungin Diyos at king panig tamo, ninu po ing makalaban kay katamo. Pati na ing sariling anak na, pe pasubalyan, nune dinawune, para king ikakayap tamo. Nung pati anak na binyena ne kaya katamo, ipagkait ne pakaya kaya katamo, ing nanumang malyaring ay biyena. Nino ing makapamarsala, karing pinili ning Diyos, nung ing Diyos mismo, pepayalana nung sala, nino po ing makayatul karelo. Kristo Jesus kaya, aliwa, emu ing meteya para kay katamu, sinubliya namang mebye, at atsu king mananing Diyos, at mamilatan niya para kay katamu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan ng maya pabalita. Meramdam ya ibat king maslagabiga, ing metong asiwala, ngana, iti ay ngana kong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Pamamasa king may pabalita, agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panaw na ita, Jesus minukyat siya king mata sa bundok. Ding bundok nung nukarin ti kinala di Pedro, Santiago at Juan. Samantalang makalawel kaya igitang menaliwayas ke, ingimala na maging maslag king puti, ating ninuman makapaputing makanyan. Kanita mo rin ding atlong alagad, igit day Elias, ampong Moses, makipagsalita kang Jesus. Nga ng Pedro kang Jesus, Maestro, mayaping kenita na, gawa kong atlong toldo, metong para keka, metong para kang Moses, at metong para kang Elijah. I Pedro ang ponting abe ng alagad, mitakuta lang emo nanong, inya edabalo ing sukat ng sabyan. Ing metong abiga, lintoya at lilunga nala, meramdam ing metong asiwala, ibat king biga nga na, iti nga na akong kaluguran, makiramdam ko kaya. Kanita mo rin, miglalawela, king makapadurot,
dapat ala ng mangigitaliwa, Jesus yamuin kaya bera. Samantalang kukuldas la kimbundok, maigpit ng penabili na Jesus karela, yu panyabyan kanino man ingikit yu. Hangga king anak ning tao, sinubling mebye. Pemintuan ting penabili ng Jesus, dapat ila-ila pisabyan da yung bagay may nga palyari. Na ano yung kaburian ng sabyan ni pamanyubling mebye? Kapatad, ing may pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyon ng igpampan ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Kumusta na ko po? Atsyuta na po kayong kaduang Domingo ning panahon ning Kwaresma. Maglakbeta mo papunta kayong pamaylasan ng Kristo, kayang kamatayan at pamanyubling mebye. Ngausanda mo po ing Paskwa, our Paschal mystery. Ing kasakitan, kamatayan, at pangasubli ng Mebye Jesus. Metong kayong pamagsadya ng Jesus, kayang daratang nga kasakitan. Ing metong nga pamagsadya ng Jesus, kayang daratang nga mabayat, at daratang nga maleldo. Iyapin yung menig yaking metong nga bundok. Minaliwayas ke. At ikit na rin alagad kasabi ni Moses at Elias at ating linto ulap at dindamding salitang iti ang kaluguran kong anak pakiramdaman niya. Nano po kaya ang kabaldugan na niti kaya katamo kimbiyata mo? How can we make sense of this gospel? Makanano tayo dalang kabaldugan kaya katang karanasan iting pamanliwa aske. How do we make transfiguration relevant in our life? Kalupa ng Jesus, mapapagal tamo. Jesus, kalupa me bilang tao, king hanggang aske, pera mo kayong kasalanan. At siguradong may pagalya naman i Kristo, king kayang misyon. O mikakunuyang isundo na yung dapat nang gawan. Uling masakit yung tanggapan na yung sarili ng kamatayan. O pwede mo ng kayong modern terms sa tilangausan na midlife crisis. Potang kayong libutan ding biye mo, bala mo, milalako ka gana, milalako ka pa magpursigi, minakalub, o rin ay mitatakutan ka kayong daratang panahon. At ila namang expression nga da, you may be burned out. Bali po yung burned out, dambala mo, mapupupus na ka. Andi mo yung kandila. Yung example ng kandila. Last week, yechirina, mintaya pa po San Fernando eh. Nukamunta nga ako San Fernando nga. At kailangan mo pa munta San Fernando, na ano mo, sali kong kandila. Detang gamitan tang kandila. Kandila kayong binyag. Kandila kayong altar. Kasi rin kandila, mapupupos lang, magigisan na po. Malalaso lang. Neng kay bala mo kandila tamo. Neng kay sasagad ka. Mapapagal ka. Kareng anak yu, kareng apuyo, kayong obra, kayong kapanintunan. O neng kay ngayon mas masakit yung biye. Bisa ka manintunan, kakabut-kabut milulwal. Anak karakala limitasyon. O rin aliwa naman, mila ko la obra. Minulilapin ni Bad Abroad, pero magumpisano naman. Diyaning karanasan tangareti, mapalyaring ing ebanghelyo ngay ni kekatamuya. How can we make sense of our own experience?
of being burned out or having a crisis in our life, pwedeng kayong relasyon, may pate kayo ng kaluguran mo, o kayong pamilya, may pagtampo ko ng may kakapatid, o pwede mo namang may kasakit ka, o may kasakit siya yung kaluguran mo. These are experiences that sometimes we need transfiguration. Kailangan tamo yung ebanghelyo ng pamaniliwaas ke. Then ako pong alimbawan. Kini po ating kung akakit, may aluang paralan, makananutang makabawi, kaya katang daralanan ang masakit. Potang problema ka, potang mababurnout ka, maybe you have a crisis in your business or in your midlife experience, o nang kay, nakabisang sumulong. Nanula po din at chula kayong ebanghelyo, lawentala po. Muna, Jesus mintaya kayong mata sa bundok. Jesus mintaya king Mount Tabor. Yung katang setting. Dati, magsagaran niya karang sinagoga, lipat-lipat siyang balen, manuluya, manaralya, dapat nga ni menikya king matas sa bundok. Potang ating kang problema, nang kay mi pate ko mi asawa, o nang kay marakala suliranin kimbiye mo, maguguluhan ka, mo balo yung gawan mo, manik ka pa kayong bundok. This is an expression of prayer. Mga di ka pa. Manik ka pa kayong bundok. Bala mo Kristo, madalas siyang mamanik kayong bundok para manalangin, para magdili-dili, to have His own space and time and quiet. Kasi nang kay madalas paratitang makahirap ka rin dakalataw, kayong palengki, kayong obra, kayong negosyo. Pota sisimbata mo, abe-abeta mo. Potang mga di kayo. Pota lalapit ko kayong apong Ginoo. Bala mo, mamanik ka kayong kayang bundok. Baka kami painawa isip, baka kami painawa pilubluban. To get the rest of your mind and spirit and soul, ba mo ngakit mas malino. Potang mamanik ka kayong bundok, ikayo siguro, menik na ko ka rin bundok takin, akakit mong mas malualas, akakit mong mas malino. You have a wider view, a better perspective, King Bie. Pota kasing makaslugmok ka king metong nga tao, at ikang problema king metong nga tao, at ikang problema king metong issue, bala mo yan ang akakit mo, bala mo yan ang isipan mo. Nang kayo matutod na ka, apaninap me pa. Pero potang manig ka kayong bundok para manalangin. Like Jesus would always go up to a mountain to pray. Even in the Gospel of St. Luke, Transfiguration is a context of prayer in a high mountain. Mga dita po, muntatake tipisamban nung bisa akong manahimik. Nung bisa akong may kapanahon. Aldoldo, titang misa keti, balang alas 6. Ating kung kilalang taga keti, Doktorya, yan dili na kay alata na mga diya ken megit metong oras. At suyaken, mga diya, magrosaryo yan dili. Nang kay makone po. He might be climbing his own Mount Tabor to pray. Agkatanda kayo po. Ang diyan nga lamang misa, impisang banta mo makabuklat siya, always for you. Kadwa po, nung pwede yung pakikitan, din kaya kayong Moses at Elias kembye. Nino man ni Moses o takasabi ng Kristo. Sabihan da kayong aluwang kahig paralan, bala mo Jesus was engrossed reading the books of Moses or reading the works of Elijah. May nalangin, bala mo may kisabi ka Moses. Nino reng Moses kimbiyata mo. Detang taong meging pundasyon mo kembye. Detang mituro kaya ka kayong gusto at dapat. At tiro da kang mo gagawa ni o ning pundasyon mo kembye. Your basics in life. Balikan mo nung nanis sabihan da rin pengari mo kaya ka. Deng makatuwa neng kay akalingwantana. Bali po yung Moses, iya po yung pundasyon ng Old Testament. Ing matuang tipan, ing mumunang 5 libro, sanda, Pentateuch. Gusto sinabi mong Penta, 5.
Quadra, 4. Pero yung Pentateuch, deng 5 libro a pundasyon ng matuang tipan, if not the whole Bible. Nanon la po din Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Dening minunang 5 libro na ning Biblia, they were attributed to the laws of Moses. At yan tangi Kristo, bala mo maksabi kang Moses, babalikan na itang pundasyon ning kayang kasalpantayanan, ning kayang pamangilala, king kayang paniwalan. Ning kaya po kaya katamo, maguguluhan ta na isip, maguguluhan ta na ang desisyon tamo, go back to your Moses. Muli ka pa, nung pwede kang muli. If you are confused, consult your parents. O retang makatuang penibatan ng balo mo. O retang taong mituro kaya ka. Pwede mo naman kung may kaya kang Elias. Nino po yung Elijah? Elijah is the greatest prophet. Kasabi niya ng mga Jesus, he might not be facing him literally, pata babasa na lang ang libro ng Elias. At yan, ing taong sumabi kintutuke ka. Nang kahit ing taong pibola-bola da ka mo, mais-maisan na ka. Agyuman. Pero itang Elias at ibang metong nga propeta, sabihan na ing tutuke ka. Ang yang masakit. Ipalupa na kaya kayong kailangan mong abalo. Pasik na nga nakalup, not in a way mamasaya na ka ego, pasik na nga nakalup, balang pibola-bo ali. He will tell you the truth. At itayong kasalpantayanan na ikit ko ang Kristo, kailangan ng harapan in kayang mission. He consulted this Elijah. Nano pa pong pwede tanggawan to experience our second wind? Bantang makabawi, karang masakit ang kabalyan. Lumapit ka at agkat mo la, reng tutu, detan tutu mong kaluguran. Your true friends. Lenya po'y Kristo. Karakal da rin apostoles, labi lang adwa, deng apostoles, labi lang adwa rin disipulo na. Ot nino rin tigi na, Peter, James, and John. Aus ko po ka rin they are the inner circle from the core group of Jesus. At yun ang core group of Jesus, datang labing adwa. Pero ka rin labing adwa, at yun pang atlo, apan itutuki. Nino pong kayawe ng Kristo, itang mga diya kayang Gethsemane, itang ausandang agony in the garden, kabang manalan niya Kristo ba, yami pa ako yung krus. Nino nga na? Peter, James, and John. Kaluguran o rin tutuki na lang, potang atin yung importanteng mission. Ikayo, do you still keep in touch with your true friends? Aliwa po rin ang friends yung kayang Facebook na kasi yung friends kayang Facebook, friend, like, picture, forward. Deta mong ibat mo ka rin aliwan tao rete, laman ibat kaya ka. Ingaman mo kung tunay kaluguran. Aliwa itang kaluguran ng Facebook at social mo. Ali po, itang pwede kang manangis ka rela. Pwede mo lang tuki, potang tatakot ka. Potang magdili-dili ka, pwede mo ang ausan. Pwede mong paluwal yung panamdaman mo. Tangeda kalakwan. Kailangan tala po din. We need our Peter, James, and John. Nang kay papalpaklaan naman, tibo kayo, mga takutan lang kayong melyari. Dabalo, nanggawan daw. Kaya nita na mo ginawa ng Pedro. O niya tang tiki na lagay ng Gethsemane, tang agony in the garden. Manalangin niya Kristo, may papawas siya. May papawas na yung daya, kaya takot, kaya kamatayan. Ninanula ri Pedro, ng Popoy Santiago. Tituran de. Metod lari, Chris, di kaluguran. Pero that's not important. We don't have to have perfect friends. But they also would always keep us company. We will never be alone. At ni pa po yung importante. Potang ating kong daramdaman na masakit, mabayat, kimbye. You can be burned out.
you can be discouraged, you may have your midlife crisis, whatever would bring you down. Pakiramdaman niya ing siwala ning Diyos. May ramdam niya ing salita ning Diyos igpa. Malagad diyang magsalita ing Diyos igpa. Kini migsalita ya King Transfiguration. Na sinabi na, may ramdam niya yung boses na kilob ning meto nga biga, lilo nga nalang meto nga biga, may dalumdum, kabat, iti, yung pakamalan kong anak. Pakiramdaman niya, this is my beloved son, listen to him. These are words of affirmation. Ing Diyos sasabihan na kaya ka, ika, ing kaluguran kong anak. Maulaga ka, kanako. Ning kaitam kasi, eta naman wala kay sarili tamo. Magkamalita mo, may kakasalata mo, tintang pa magkulang, balo tamo po ito. Balo na naman ng Diyos. Pero nano po, what will bring you to your second win para iagat na kang pasibay, maniwala kang pasibay kay sarili mo. Kapamilatan na rin karanasan mo, kay panalangin mo, di kay kang Moses, di kay kang Elijah, di kay kang kaluguran. Inginu, yan naman, atsuya kay busal, kikikatang kabil yan. Sabihan na, ika, ing kaluguran kong anak, maniwala ko kaya ka. We need the affirmation, not only from people, but affirmation from above. Sana po ta sisimbata mo, sisikan talog. Sana po ta sisimbata mo, obligasyon ngayon ng Domingo. Magana ta na naman magumpisa, kikikatang Lunes. Magana ta na naman magbalik tipa, kikikatang bundok, ban magobra. Bala mo ngayon ng Domingo, menik tamo kay bundok ng Tabor, ban tipa tamo, sa lubungan ng obra tamong daratang. Arapan tayo responsibilidad tamo, atin dapat tanggawan. Ining masika na karanasan ng Kristo, keng Mount Tabor, misad sadyang nga keng bundok ng Kalbaryo, from Mount Tabor to Mount Calvary. May katadwaya, may ramdam, imboses ng igpa, keng Biblia. Kanitang may binyagya Jesus kang Juan Bautista, at sabihan na naman, iting kaluguran kong anak, with whom I am well pleased, listen to him. And with that encouragement from the baptism, inumpisa ng Kristo in kayang mission, inumpisa ng kayang pamanaral, even when John was arrested. Ngayon na naman, dindamtanin naman yung boses ng igpa, ining kaluguran kong anak, pakiramdaman niya, bala mo iwas reaffirm, at ngayon iti paya, may natili kang bundok, kenita na mo, kanyamang kenita na pisamban. Ali po, tinipaya para sundo yung kanilang dapat gawan. Sana po yung paman yung bata mo, kaya katang karanasan, tunepin, may pasik na ang talog. Ako po aranasan kung misan may bagsak na ako, kanitang may stroke ko. Kanita pong 2012, anak po kasi kan, pupulay ko, magbisikleta ko, mag-badminton ko, mag-exercise ko, mag-diet ko, mag-aral ko, mag-doctorate ko, mag-obra ko yung eskwela, mag-obra ko seminaryo, mag-obra ko social action, mag-obra ko men of light, mag-misa ko. Kapagal po kanitang kapagal-pagalang ko ita 2012, may bagsak ko, may stroke ko, kumigalo. May paralyze ko po. Maka-wheelchair ko. Tutulak da ako. Mag-therapy ko. Makarin naman po sabihan kaya kayo, kung man migalo kanita, makadayaper ko. Mapilaneldo, Chukuking ICU. Balada, ala na ako. Ako man inisip ko, yapi na ini. Mag-retire na ako, kaya na ako mong kwarto, kaya na akong ospital, kaya na akong mong bale. I experienced the second wind with people praying with me. May biyasa kong manalangin pasibayo, mo kayong misa. Kaya benang mako, minuli ko, peramdam akong pasibayo,
ing pundasyon ning lugut king pamilya mi, kareng kapatad ko mabiyala pa kanita. Den kakaluguran ko, binisita da ako, sinopan da akong mag-therapy, tutukyan da ako yung hospital. Itan dati kong Paris Priest, si Father Larry Sarmiento, may tenepo last year. Sabihan na ka na ako, Deo, magmisa kang pasibayo. Nakubisang magmisa kasi makarine. Ko ba 19 dyan ganita kasi pati boses ko, bala mo, may paralyzed. May language therapy ko po. Tiro da akong sumulat pasibayo. Ngayon isusulat kong wanan, susulat kong kaili. May umsa akong magsalitang pasibayo, miga language therapy ko. Ganita sasabi ko, ko ba 19 dyan? Makakibit ko lupa. Kaya managalo yung gamat ko ngayon eh. Balamrugo, may umsa akong close open. Mag-therapy ko po, aldo-aldo, lalakad da ako, tatal nanda ako Kenny. At kung tali, sopan da ako po. That was my second win. Para ako sumuko. At ako tuknang. Nung ating ko pong kilalang mi bababa, king karelang biye, pwedeng sakit, pwedeng problemang maragul na anuman ito, manuwala tamo, ing ebanghelyo ngayon ni, para kay katamo yangan. Let your second win inspire you to fulfill and to finish your mission in life. Iti po yung katang may pabalita. Iti po sana yung katang pasalamat. Kilagyo ni Pampo ng anak, panimbalal Espiritu. Amen. Ipasyag tayo kapatad, yung katamong kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, kin Diyos, pang may paing tutu, linalang kin banwatyatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutam, pengagli kung upaya ng banal na Espiritu, mibayit kan Santa Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete, king katlungaldo sinlubliang mebie, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang may paing tutu. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, bamukong ka rin mabye, ampong mga matem. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak din santo, kin pangapatawa daring kasalanan, kin pangasublirang mieding mete, at kin biye alanganga. Amen. Ing Diyos, napepasubalyan ing kayang anak, abibita sa tamo kay ba't ning anti kanitang kalam, ing kailangan tamo naman ay biye na kay katamo, kambi ning kasalpantayanan manalangin tamo king Diyos, pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Pakiramdaman me ingkekang balayan o Ginoo. Para king kapanaligan ay in Diyos malapit siya kay katamu at antimurin, karing masolutang kalungkutan at sablatang kapagsubukan, manalangin aking Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Para king tetagan at katapatan, banalatang kupas gagawan, ing matulid at mayap, agyamang potang mangailangan, maragul apa magkapilit, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Para karing makabuklat a puso't gamat, ban sumawop karing sablang daralang kasakitan, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Para king kapayapan, abukod mong in Diyos yang makaibye at makatabi kin sablang takot, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Para king pamisan metong at pamitambayan karing kekatang komunidad Kristiyana, at kambering sablang taong mayap apilubluban, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing kang balayan o Ginoo. Para king mitmong tiwalang kasalpantayanan, aeta may bating king kamatayan, nune miligtas king panganib, kaya biyan ng Kristo karing gamat ning Diyos,
Manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me, kaya kang balayan, o Ginoo. Ngeni po adwan tamo in sarili tang kapagnasan. Ginoo, nung atsuka, king panig mi, nino'y lumaban kaya kami. Inganak mo, manigapuya, para kaya kami. Pakiramdaman mo kami, nginit manggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Talakad tampo. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ng Ginoo tindaong karinggamat mo, kingi kapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katam kasaplala ng mabilog na Santa Iglesia. Manalangin tamo. Papagbanalan mo kami, o Ginoo, ilako na sana niting Eucharistia, ing kasalanan mi, ba nakapagsadya kami magmasusi, king pamanyubli mong mi. Itiadwan mi kapamalata ng Kristo ang Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya ka antimurin. yat nayo reng puso yo. Maya nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos king alangangat lubos maipaya, kapamilatan ni Jesucristo ang ginumi. King banal mong bundok, bilalag mo ing kayang ligaya, king harapan da rin kayang alagad. Si Jano para king lalapit ng kamatayan at kasakitan. Nasa nang ituro kapamilatan ng batas ng Moises, ating propeta Elias, kinging mi pangakong Kristo, kailangan niya pang dumalan kasakitan, bayu ya miras king ligaya, ning kayang pamanyubling mi. Atulinita, kang beding sablang koro, ring angel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lamakiabe king alantok ng tang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay ka pinbanal o igpa, igang panibatan ni sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king espiritu mo, ban para kay kami malialang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat siya keka, pira sunet binyene karinggayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat nga punan, kingwaning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka, binyaning kalis karinggayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli ng miyebya ng anak mo. Daraon mi keka, tinapen ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Papakumbabaming pagamuamo, king ikaming sanang misulo-sulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, sa integlesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobra, para king kaya ka Santa Iglesia. Ganakan wala naman ni kapatad ming pepay naon at maninayang subling miye, ading sablang mayangu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alanganga. Bat kaya benang Maria, Birhenin do ning Diyos, San Jose, kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katao.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bating kasawapan kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan at minigtas king sablang kaligaligan kabang panenayan ming maligayang kapanaligan impanyatang ni Jesucristo kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung paumbilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo man. At kaya ka antimudo. Pasyag tamo po, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko man. Kabitala po rin unang tamong gamat malapit king katang puso, deta pong edag yung makasiklod. Nyoing kordero ning Diyos, ni Jesus sa bilalako king kasalanan ning yato. Mapalad laring mayaws king apunan na ning kordero. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka. Dapat igkas may nga mano mo, humayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi, at pag nasangku intanggapan da ka, dapat impauli na ningening penandit, era ka atanggap kin sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan, in sarili ko kaya ka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Lugod pagkalulu, lingap ng pagkawan, ni Diyos katamig lala. Ipagkalamusa, ang iyong inom, ing tapat ang kapanisya. Ngunit ang puso mi, ngunit ang ingeri, kaya kaya ng inaon mi. Orasyo Emperata. O mapamakululo ang pong mapagmalasakit ay ipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi keka ing kambilan na tingatan mo kami laban kaniting COVID-19 na migdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamate karing dakalataw. Adwan mi ngeni keka imbaligdan mo kaming mitmong lugod, at itayid mo kami keka king kekang makaulong gamat, at ing takot, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pamakalat na. Ipanalangin nila ring mamuntukan ng pambansa at lokal, ban magobrala pa rin kapakanan na ring balen, memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila rin Dr. Narcis samponding lilingap kareting misalunan, ban makasuyula karing masakit kambenan ning belwan at masabal. Makapagkamalan mo ing kalausan, kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamitagulaling king sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula paboren miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumaya plasan ng malalagwa. Ingatan mo retang lilingap karela, pagkalaman mong alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalaman mo kami king grasya ning kareting masakit at king panahon baning obra makapakyabe kami para king kakayap daring sabla at bang makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananasan ang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong mikabyus kami king alang kasasagkulan kaniting krisis layon tarian mo kami king pamanyubling pamagbayulog at kabanalan. Iti adwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsaldak kami king magkanlong o kabanal-banalan na indo ning Diyos, mo patpay sa wili ing aklis mi keka, king kakulangan mi, nune bagkus mo naman, bagkus mo kami king ikakabus king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tampo. Manalangin tamo. Ginoo, pasalamat kami para keting banal na misteryong manatad kaya kaming keti king yato, king metong ng dake, ning tutukiming biye.
iti adon mi kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonano rin kaya kayong familia, kilagyon ning igpa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa, midawne, meta sana mi pasik na kanalug, king kaya katamong ebanghelyo. Salamat King Diyos.